میگویند که تا امروز در جمهوری تاجیکستان زیاده از 1.5 میلیون نفر با واکسن ضد بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 فرا گرفته شدند که از آنها زیاده از 130,000 نفر وایه دومی واکسن را گرفتند. میگویند که یگانه راه مؤثر پیشگیری این وبا واکسن است. هر روزه از طرف همه مرکزهای سلامتی شهری، عموما در شهر دوشنبه 15 مرکز سلامتی که هست، در همه ما کارگزاری یک خیل برای مانده شده است و هر روزه از نتیجه کاری کردگیمون ما اخبارات میدیم به ریاست تندرستی شهر دوشنبه و وزارت تندرستی. همچنین میگویند که معرکه ایمونیزاسیا بر ضد بیماری کرونا ویروس کووید 19 در تمام جمهوری در سطح بلند جریان دارد. اما با این همه هستند نفرانی که از گرفتن واکسن خودداری میکنند و آن را عامل خطرناک میحسابند. از کجا و چرا این گونه اندیشه ها در ذهن مردم پدید آمد؟ امروز در برابر طبیبان باز با سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اینا تمام مقامات ها دستگیری کرده ایستادند، چی کارمندان وزارت کارهای داخلی، چی کارمندان معارف در یک جایگی. ما امروز ها کارهای فهماندهی رو پرزور کردم در کار که هستند شخصیت های هستند که مثلا در همین سمت واکسیناسیا فهمیشون کم هست یا که تماما از اخبارات های امروزه به خبر هستند. از هر گوشه کشورمون خیلی هستند شخصانی که با مثلا همی فایده یا که خوبی همی واکسیناسیا رو به طور نادرست به ویا میفهمونند، چون که به هر خیلی اوضاعهای دروغ باور کرده. برای همین ما از طرف کارمندان مرکز کارهای فهماندهی هر روزه در منطقه ها میبریم که چگونه فایده دارد و چگونه ما رو نه تنها از یک بیماری کرونا ویروس این فایده واکسیناسیا را در دنیا اثبات کردگی هستند که از صدها بیماری های خطرناک آدم نجات می‌دهد. خبرها درباره واکسن امروز یکی از مهمترین اطلاعات برای جامعه میباشد. همه امیدوارند که با این روند پاندемیا زودتر خاتمه خواهد یافت. از این لحاظ میفهای زیاده در اطراف آن پهن می شود و به دست عامه خبرهای ناصحیح و نگران کننده می رسد که اندیشه آنها را درباره گرفتن واکسن عوض می کند و در وجود آنها یک نوع ترس پیدا می شود. وابسته به این عالمان تاجیک به نتیجه رسیدند که این بیماری واکسن فوبیا است. جایز است که بگوییم که چرا این ترس، یعنی واکسن فوبیا، ترس از واکسینه کردن پیدا شده است. البته یکی از بیماری هایی که عالم احساس انسان را میگیرد این بیماری فوبیا هست، ترس هست. ترس این بیماری احساسی هست و در نومنکلاتوره بیماری های طبی هست و از همین حساب ترس مانند اگر یک درخت باشد شاخه های خود را دارد که یکی از شاخه های امروز ترس، اگر اون رو همچون یک درخت ما به نظر گیریم، شاخه های خود را دارد و شاخه های او انکشاف می‌یابند و یکی از همون شاخه نوده‌ای که نو انکشاف یافته است در همین زمان حاضر ما، این البته ترسی واکسن هست، واکسینوفوبیا، که این در نوده ترسی ان همین بیماری کرونا سر شد، کرونافوبیا. پیش از آن که این بیماری سر زند، بیماری واکسینوفوبیا بود بیماری کرونافوبیا. چرا این گونه بیماری ها پیدا شدند و چه نتیجه های ناخوب را در پی دارند؟ باعث پیدایش این بیماری ها از چیست؟ وقتی که هر یک بیماری پیدا می شود یا که بیماری که هست،
را آلوده اطلاعات ها میکنند و انا همین اطلاعات ها سبب انگیزه یافتنی عصبانی شدنی معده سر و روان آدم ها می شود. در نتیجه حاصل شوی مخصوص گرمان هایی هستند که آنها معده سر را در یک حالت انگیزه قرار می دهند. حالتی که وزبوججان نیست، یعنی حالت انگیزه قرار می دهند که هر یک گپ، هر یک حس، هر یک احساس بلند قبول کرده می شود از معیار مقرریش. مثلا گوییم که یک اندک آدم خواطری داشته باشد که برای همه خواطر بودن از گذراندن واکسن این یک چیز عادی و مقرری است و طبیعی است. ولی وقتی که معده سر اگر انگیزه یافته باشد، انگیزه دار باشد معده سر، آن وقت انا همین خواطری با وهم و ترس مبدل می شود. این رو خود معده سر می کند. برای همین هر یک آدمایی که مثلا سبک خواطر هستند کوشش کنند که اطلاعات های درست‌تر بگیرند و اطلاعات ها از سرچشمه های عمیق باشند، یعنی از متخصصان باشند، از سرچشمه های سنجیده باشند. مثلا حاضر گیریم درباره اخبار جهان. ما اگر چون وارد اینترنت میشویم اخبارهایی که مثلا گوییم که فیک هستند یا که میخواهند که آنها رو تماشا کنند و از این حساب پول کار کنند، آنها صورت و گوییم که ابراز و بسیار چیزهای ناراحت کننده رو یا جلب کننده رو در اول همون نوار میمانند. آیا در حقیقت گرفتن واکسن به سلامتی انسان ها ضرر میرساند؟ بعد از گرفتن آن چه حالت در جسم انسان پیدا می شود؟ با ارگانیسم انسان افضلیت واکسن گرفتن که کسی که واکسن میگیرد در حالت‌هایی که در ارگانیسم انسان پیدا شدن آنتی‌تیل‌ها پیدا میشد با مقابل بیماری کرونا ویروسی که تمام دنیا را پهن کرده است، با مقابل این در ارگانیسم انسان آنتی‌تیل پیدا می شود و آن آدم‌هایی که واکسن گرفتند یک مرتبه و دوم مرتبه مدت یک ماه پس میگیرند، اینا در ارگانیسم خودشان آنتی‌تیل پیدا میشن که اینها محافظت میکند ارگانیسم انسان را از بیماری کرونا ویروس که وقتی که این بیماری شدنشون ممکن، این آدمایی که واکسن گرفتن ممکن که حالت بیماری سبک رو میگذرانند که با مانند زکام موسمی که هر سال در تاجیکستان یا در تمام دنیا 2 مرتبه پیدا میشوند بیماری، همین خیلی سبک گذراندنشون ممکن و حالتی هست که بیماری که آنتی‌تیل خوب دارد تماما بیمار نمیشود. یعنی بعد از واکسن گرفتن بعضی نفرایی هستند که بیمار میشوند، حالتشون دیگرگون میشه. مثلا من وقتی که واکسن گرفتم همون شب مثلا چند جای روزی بدنم درد کرد، ولی وقتی که مثلا صبح برخیستم به کار رفتم البته حالتم برقرار بود، دیگرگون حالت چیزی در خود احساس نکردم. این از کدام سبب است؟ برای چی مثلا وقتی که واکسن میگیرن بعضی نفران به همین گونه حالت‌ها دچار میشن؟ شما مشاهده کرده باشید در همه آدم‌ها همین حالت‌ها دیده نمی‌شود. ما تا امروزه نه اینکه ما در یگان دولت دنیا از گرفتن واکسن یگان نه فوت به وای گرفتگی هستند، به قید گرفتگی هستند، نه یگان بیماریه که مثلا همون شخصیت وقتای طولانی بیمار شود. این خیلی حادثه ها در یگان دولت دنیا به قید گرفتگی نیستند، اما شخصانی که حرارت بلندی میبینند، یگان حرارت بلند هم نمیشود، به درجه حرارت میشود که تا 37 یا که یگان چخیلی که شما گفته گذاشتید یگان بهولی بیمداری. این البته نشانه همون است که وقتی که آدم همین خیلی چیزا را حس میکند الکی در ارگانیسم وی پیدا شوی آنتی‌تیل با وجود میآید، ایمنیتش بلند میشود بر مقابل همین کسل. وقتی که در وی آنتی‌تیل پیدا شد دیگر از این بیماری وی از خطر دور است، امین است. این را اهالی باید نه بلکه یک خطری وزبین گفته یا یک حالت خودشان را وزبین حس کنند، باید که اساسش باید که انسان عصب خود را
باید مستحکم کرده و همین واکسین گرفتن باید که تیار شده و واکسین را حتما گرفتن اون در کار. бо ин ҳама гирифтани ваксина ба як зумраи инсонҳо тавсия дода намешавад. бо дар ин байни аҳолӣ ҳаст ашхосе ки ба онҳо гузаронидани ваксина аз рӯи қоидаҳои тиббӣ мумкин нест. мо дар вақти ба аҳолӣ корҳои фаҳмондадӣ мегузаронем, дар он ҷо аз тарафи бригадаҳое ки мо ташкил мекунем, бригадаҳои сайёрӣ, накам аз 24 бригада дорем дар ҳамин маркази хидмат. пеш аз ваксина гирифтан ҳатман ҳарорати ҳамун шахси ваксинатсияшаванда санҷида мешавад, фишори хунаш санҷида мешавад. касоне ки дар айни ҳол дар ҳолати гузарондани ваксина ба ҳамин гуна фишорбаландӣ ё ҳарорати баланд ё ки аз дигар беморӣ табобат гирифта истодааст, ба он шахсиятҳо мо тавсия наметиҳем ки ваксина гузаронем. ҳолати онҳо хуб мешавад, саломатишон барқарор мешавад. дар сурати барқарор шудани саломатиашон як ҳафта ё ки 10 рӯз баъд аз ба анҷом расидани табобаташ мо метавонем ки боз он каса даъват кунем ё ин ки худаш муроҷиат кунаду мо ба вай ваксина гузаронем. баъд аз гирифтани ваксина қоидаҳои махсусе ҳаст ки бояд инсон риоя кунад. дар ҳолати риоя накардан каме ноҷурӣ дар ҳолати онҳо падид меояд. ва ҳолатҳое ки ҳастанд ки инсонҳо ҳаминро ба риоя намекунанд ва баъди ваксина мо мефармоем ки оби хунук муддати як шабона рӯз оби хунук назананд, ё ки ҳаст ки мисол гӯем чизои аллергический меган шоколад, мисол гӯем кола, арсиколаҳо ҳастанд, ҳаминро истеъмол бояд накунем мегӯем. ман мефаҳмонам ҳаминро якам одамо ҳаст ки ҳаминро риоя намекунад, ё ки баъди ваксина гузарондан чизҳои хунуку обҳои хунуку нанӯшанд ва инсонҳо инро риоя намекунанд, ба ҳамин ҳолатҳошон расонданашон мумкин. мутахассисон ба он назаранд ки риоя кардани қоидаҳои беҳдошт бемориҳои зиёди дигареро аз биён бурдааст. чӣ хеле ки шумо аҳамият дода бошед, агар одамо барои ҳамин коронавирус нашидан, барои ҳамин сироят наёфтан, чӣ қадар буданд шахсиятҳое ки хай касоне ки ҳолатҳои санитариро риоя накарданд, ин гуна шахсҳо ҳаст, не ки аксарияти мардум ки ҳамин ҳолатҳоро риоя карданд. бубинед ки дигар намуди касалиҳо қариб ки нест дар ҷумҳурии мо. ҳамасола ҳамаи мо медонем, ҳамаи мо дар хонадонмон кӯдак дорем. бемориҳои мавсимие буданд ки ҳамасола буданд, ҳамасола, не ки давоми 2 сол шуд ки ин гуна бемориҳо нест. ина на фақат табибо, балки мардумам мушоҳида мекунад ки масалан ҳамин бемориҳо нест. риоя кардани ҳолатҳои санитарӣ, хоб масалан аз рафти ҷойҳои бисёрӣ, аз маъракаю тӯю масалан дигар ҷое ки ҷои серодам аст худдорӣ кунем, аз чанд бемориҳои дигар одам боз эмин мешавад. мегӯянд ки таърихи ваксинатсия аз 2 асри пеш бармегардад ва аввалин фармони ваксиназанӣ сартосарӣ барои сокинони штати Массачусетси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико соли 1809 содир шудааст. тибқи он бошандагони ин иёлот ҳатман зидди касалии обила худро эм мекарданд ва ин таҷриба кор дод. дар муддати кӯтоҳ авҷи сироят ба ин бемории хатарзо боздошта шуд. баъди ин иёлотҳои ҳамсоя низ аз ин иқдом пайравӣ карданд. вале муаррихони мо таърихи ваксинатсияро ба давраи кӯҳантар нисбат медиҳанд. ва боз хушхабар аст ки аввалин касе ки дар масъалаи эмкунӣ даст дошт, ин фарзанди халқи тоҷик Абубакр ар-Розӣ буд, асосгузори тибби классикии рӯҳии тоҷик, ки он аз ҳамун обилачаҳои бемориҳои монанди гулафшону ки бемориҳои гулбегу бемориҳои дигаре ки масалан як хубобчаҳо, як обилачаҳо дар тана мебароянд,
онҳоро мегирифт ва одамони сиҳатро мехӯронд. ҳамон обиячаҳоро мегирифт ва ба даҳони одамони сиҳат мегузошт ва ҳамин тавр мефаҳмид ки ин мешаванд, яъне ҳифз мешаванд. инро фарзанди ҳамин миллат Абубакр Арозӣ кард. ба ҳар ҳол тарс доштан аз ваксина ва нагирифтани он хатарзо буда метавонад ба саломатии мо ва наздиконамон осеб расонад. тоҷикистон ҳам аз ҳамон ҷумлаи давлатҳое ҳаст ки масалан дар давлатҳои Европа, давлатҳое ки ҳамин чизро ихтироъ карданд, шумо бинед ки аввал ваксинара ҳамон давлатҳо гирифтану баъд ба дигар давлатҳои дигар доданд, тақсимот шуд. Агар ягон ҳодисае ки имрӯз баъзе овозҳое ки дар байни мардум ҳаст мешуд, то имрӯза ҳатман дар давлатҳое ки ҳамиро ихтироъ кардану бароварданд ягон ҳодиса ба қайд гирифтагӣ шуда нест. На дар ҳамон давлатҳо, дар тамоми дар зиёда аз 3 миллиард одаме ки то имрӯз ваксинаро қабул кардааст, ягон ҳолатҳои фанд ё ки дигар гуфтам ку дигар намуди бемориҳо ё ки ягон фалаҷ кардани одам ба қайд гирифтагӣ шуда ба қайд нагирифтаанд. ин гапҳо ягон асоси илмӣ ҳам надорад. ҳама ин як чӣ мегӯянд овозаҳои бардурӯғ аст ки то имрӯз ягон давлати дунё ба қайд гирифтан дар ягон давлати дунё ба қайд гирифтан нашудааст ки аз гирифтани ваксина одам ба ягон ҳолат дучор шуда бошад. сеюм марҳилаи ваксингузаронӣ рафта истодааст. аз он ҷумла давлатҳои пешрафта ин корро карда истоданд. ва чаро чунин мекунанд? онҳо медонанд ки ин вируси ки коронавирус ин шӯхӣ нест. ин вирусе ҳаст ки контагиозност, яъне ки часпиши ӯ ба сиришти инсон бисёр баланд аст. қариб 100% одамонро метавонад бемор кунад. аз ҳамин лиҳоз боз гӯем ки натиҷаи ҳамин асароти ҳамин вирус бисёр он муносибатҳое ки дар ҷамъияту байни давлатҳо буд, инҳоро вайрон кард. сарҳадҳоро баст, карантинҳо шуданд. ин як зарби сахте ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ буд. аз ҳамин лиҳоз он ягона роҳе ки масалан вирусро пеш мегирад, ин албатта гузарондани ваксин ҳаст. ва албатта ҳоло тибби ҷаҳонӣ ҳам баъзе дороҳои истеҳсол кардааст ки метавонанд асар расонанд ба худи вирусҳо, ба ин ё он ҳолати онҳо. дар ин росто қайд кардан ҷоиз аст ки тибқи қарори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки санаи 3 июл ба нашр расид, ваксинаи зидди бемории сироятии коронавирус барои шаҳрвандони аз синни 18 сола болои мамлакат ҳатмӣ мебошад. нафароне ки ваксинаи зидди бемории сироятии коронавирусро нагирифтанд, ҳатман ба табибони оилавӣ ва ё ба муассисаҳои тандурустии маҳалли зисташон муроҷиат намоянд. ваксина ба шаҳрвандони мамлакат ройгон гузаронида мешавад.